Riyad minum apa? Enak. Minum apa? Enak. Riyad minum Pocari Sweat. Rasanya apa, Kak? Enak. Enak. Ada apa? Ada asam, manis, Manis. manis terus Asam. asam terus Dingin banget. dingin banget, enak ya? Enak diminum dingin-dingin. Jadi Riyad baru pertama kali coba minum Pocari Sweat. Suka rasanya? Seger ya? Segernya gimana? Kalau gitu. Kalau minuman seger ya, diminum dingin-dingin. Es krim juga. Es krim juga enak. Yang dingin apa lagi? Aqua. Aqua dingin ya, suka juga. Riyad suka aqua Teh gelas. dingin. Teh gelas. Terus Bebek kacang. batu es dingin. Batu es. Es batu. Iya.